Advent 14 on day number 21 makumene ehle tabeni ngenxa yokukhathala sekaphelelwe manje lokathandaza akayibona impendulo ngiyacabanga waduma nokuduma makathi nje uyasuka entabeni yasiyaqhamuka ingilosi itlalela ke Daniel ngelanga lokuqala ulantabeni ukhuleka ngakuzwa ene ngakuphendula but sinenkinga ngoba leyo mpendulo ngathi mangiyikhipha the prince of darkness yasiyabanjwe ekhathini ukuthi ingafiki kunabantu abahleli landlini bathandaze baze basola uNkulunkulu baze bafuna nokumshiya bamjikele kanti uNkulunkulu ngelanga lokuqala wakuzwa leti inkinga nje isele kumoya besingeke inamhlanje sike silonje ewarfare silanda izinto zethu ngoba uNkulunkulu impendulo kudala iletha njengoba wena sowuze waduba wathi akekho nalo uNkulunkulu vela ngase ngimbone kudala uNkulunkulu akuphendula but inkinga isemkhathini on the first day uthandaza ngakuzwa ngakuphendula la kulento yomthandazo umfundisi usithole into yomthandazo inama-rank ingako lithi iBhayibheli makukhona obuthakathaka makabiza amalungu ebandla amthandazela because of amadimoni alalela noma hlonipha irank kuphela wanendaba ukuthi uphethe igama lika Jesu kuke kwafika amadoda athi ngegama lika Jesu phuma nathi amadimoni noJesu siyamazi kanti futhi nalo Petro nikhuluma ngaye naye siyamazi nina ke ningoba in the realm of the spirit you need to understand indaba yama-rank njengoba nasekhaya ungeke uthole ubaba lingana nomntwana nakumoya kunjalo asilingani bangcwele kunama-rank yingako uJesu makafika ngomkhumbi amadimoni azizela wona sebahlulekile kumbopha dabula maketaba azizela wona this time athi indodana kaNkulunkulu sinamsebenzi muni nawe because of amadimoni alaleli rank. Hallelujah. Kuna rank kumoya kunama dimensions ezuhamba noNkulunkulu okhuliswa uzufinyelele kuwo but it is only through prayer. uMoses makahlala azasulelwa inkazimulo it because bekabambene noNkulunkulu. Into yomthandazo into yasemfihlakalweni but isidumza ngikangamuzwa mina makabhala obhalayo kuMatthew chapter number 6 athi uyabona nina ningafani nabaFarisi nabazenzisi ngoba bona bathandaza emigwaqweni nasemasinagogweni with the aim of ukubonwa ngabantu but nina manithandaza ngenana ekamerweni ekusithekeni bese athi kunobaba obona lapha ekusithekeni makabona ekusithekeni masaphendula kaphendule ekusithekeni but uphendula phambi kwabantu. It's an error lento sisiboniyo ukuthi sizothandaza phambi kwabantu epulpit. Ipulpit akusiyo ukuthandaza yokuthesta amandla. Yingakho wonke umuntu unehlane lakhe. Epulpit sisuke nje sesizorelease lento ohlala nayo. Ngeke bafowethu ngeke angeke uzoyithandazela angeke uzoyipheka phambi kwabantu. Ibonakala phambi kwabantu lento bathiyona iphekwe emfihlakalweni. Athi uJeremiya lento ifana nomlilo uvalelwe ngaphakathi kwami. Uthi akuvumi ukuthi ngithule because masike yafika. Hey. Uthi noma uthi uyayifihla useteksini bakhuluma kabi ngoNkulunkulu wakhe ivela iqubuke because akusaphili wena. Ulamande ikasutha libahasaya. Ibandla elizwe lihlale noNkulunkulu lihambe noNkulunkulu. Labo gogo bakudala bebangenandaba kakhulu neBhayibheli ngoba vele bebangafundanga noma ungababuza amavesi ngeke bakutshele. But kunento bebayi-understanda into yendumiso. Bathi nje babake basho bathi mangihambe imihla yami yonke kanye nawe uNkulunkulu aphendula semazulwini. Ngoba lento umlilo ovalelwe emathanjeni. Ungayifake yona it's fine. Ungayifake ungayiphili kodwa kunobungozi bokuyifake. Ngoba bonke abayifakayo bayayenza ibukeke yona ibe perfect.
but bese ziyafika izimo lezi zifuna ukuthi kubonakale. Ilanga uJesu ungena nabafundi emkhunjini uthi aswelene ngaphesheya sebayibambile into yokukholwa ba excited bakhuluma ngezilwimi khoshanda lima hasuya savuka isiphepho uJesu alele lithi iBhayibheli babuyela kuye bathi inkosi ulele sifa babe banikiwe lamandla awula khabrosha